Sanibonani. Akwanda. Sikhona njani? Igama lami Sibongi Ngobo. Njengoba nje uLady D, ngi-business manager emsakazweni Ukhozi FM. Ukuthi sizifike lana i-campaign esayiqala mhlawumbe sekuneminyaka emithathu noma emine. Sayiqalisa ukuthi la eSouth Africa kujwayele ukuthiwa thina singamaZulu asijwayele ukukhuluma amanye ezinye izilimi asihambi nokuthi asiwamukeli amanye ama-culture. So sadecide ukuthi thina emsakazweni sizosifundisa ngamanye ama-culture. So sesebenze lezinye iteshi Kwekwezi, Ligwalagwala, uPharapara, Thobela FM, Mkhwebane, zonke iteshi nje ngoba khona la ngaphakathi kwe-SABC onke ama-language are-representiwe. So sesithi nge-heritage manje anesifundiseni. So kulonyaka ngoJanuary mengicabanga besifihla uMamwini Mahlangu. uMamwini Mahlangu was the first black female broadcaster. So uyena wasivulela singabantu besimame emsakazweni kuse-radio Bantu. Washiya ke emhlabeni ngoJanuary. Ila sahlangana khona ke noma Nothembi. So mesihlangana sifuna ukuvakashela njalo yazi wathi hayi wozani sasho ukuthi hayi cha asilinde uSeptember sifike sigqoka kahle bagqoke kahle egijima afika la akafika namhlanje ya no bekufanele ngihambe izolo kodwa ngathi hayi ngoba sengikhona ngidile khona ngihlale but angikwazanga ukuphatha izinto ukuthi nami ngilule kahle kodwa ke wasimema ke umama so safika lana sathi sicela usifundise nje ngeculture yesiNdebele yilento esibeka lana ke namhlanje. Siyabonga ukuthi nomsamukele sayithola imfudumalo impela nothando siyaluzwa. Hayi into engizoyicela nje mina ukuthi ningifake iphandle konke ngifuna ukubatshengisa yona khezele yawona sisamthini ningifake iphandle khona mengiphindele eThekwini babona ukuthi hayi cha ngithola amandla la eKwaDr kodwa ke ubami ukubonga ngiyadlala ya bekukubonga nje kakhulu siyabonga ukuthi nisamukele nokuthi nisitshengise uthando nemfudumalo. Ngiyathemba ukuthi asigcine ukuzalana mama ne